жақшы амалдар қылынғанда, жақшы сөздер айтылып, жақшы сөз ұққанда ғана есады. Демек, жүректі қайғыға салғандағы, қуандырғандағы, илатқандағы, сүйіткендағы тил ол есептеледі. Азыр ошол тил акылактары боюнча дагы бир-эки хадистерди айтып өтөбүз. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан ушундай хадис риваят кылынат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ан Сахб радияллаху анху ан набий саллаллаху алейхи ва саллам قال: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه ضمنت له بالجنة. Bu жерде Сахб радияллаху анху Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан ушундай хадистер риваят кылды. Асылlar ошо эки киши бираз сүйлөшпөй тургундарчы, ой тарса. Кичине сүйлөшпөй тургундар, эгерге тоскоол болуп атасыздар. Ава кичине сабыр тургуңуз тукпады. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ушундай деп айтты. Кимде-ким эки буттун арасына, эки жаактын арасына кепил болсо, мен ошол кишиге бейишине кепил болом. Бул эки жаак деген сөз тил турганда. Эгерде биз тилибизге кепил болуп бере турган болсо, Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам биздин бейишибизге кепил болом деп айтып жатат. Бул өтө чоң неамат асылдар. Өтө чоң неамат. Ошондуктан биз тилге эhtiyat болушубуз керек. Эми эки буттун арасын жакшы түшүнөсүңөр. Бул да өтө жоопкерчиликтүү нерсе турган. Азыркы учурда көптөгөн проблемалар мына ушул эки нерсенин себептүү пайда болду. Үй-бүлөнүн ажырашуусу, эки бир тууганын бири-бирине душман болуп калуусу, жүрүп жаткан иштин токтоп калуусу, иштерди жүрбөй калып банкрот болуусу, мына ушул эки азырга байланыштуу. Мына ушул эки нерседен адал менен арамга бекем байланыштуу. Эгерде адал нерселерди амал кыла турган болсо, жашообузга береке алып келет. Эгерде ушул эки нерсе арамга байлана турган болсо, анда эмне кылат? Берекени учуруп, ачарчылыкка алып келе турган нерсеге барат. Ал-Муаз ибн Джабал радияллаху анху قال: كنت مع النبي في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويبعدني عن النار. Muaz ibn Jabal Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам менен сафарга чыктык дейт. Ана сафарда барып жатып, мен акыры Пайгамбарыбызды жандап бастырып, акыры кулагыма жакындап: "Я Расулуллах, мага ушул бир амал үйрөтсөңүз. Ошол амал мени бейишке баштатса, дозок отунан сактаса, ушундай бир амал үйрөтсөңүз" дедим дейт. قال: لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. Эми сен менден өтө бир чоң, азим болгон улук суроону сурадың. Бул суроо кимдер үчүн өтө оор. Мындай амалдар бар. А кимдер үчүн бул жеңилирээк
al-hatiyatul kama'i fil ma'runa. Endi men sağa bundan da yaxshi narsani aytayinmi dedi. Jogorqi ibodatlardan da yaxshiroq narsani aytayinmi? Ma'qul aytamiz dedi. O'shanda bu oroza tutu dozoq olduna negizi qalqan bo'ladi. Al endi sadaqatul jariya günölördü keçirip soğuk oldu kanday ötürüyor olsun. Anam aytты, bundan da yaşlılar nesneden haber vereyim mi? Bu negizde dindin başı olgan, dindin özörgü omurgası olgan, oşanda öyle töölün janağı örgöçünün en töbösüne bola durgan nerseni aytayım mı degende men ayttım de aytыңыз. Ya Resulullah aytыңыз degende tilim şunda qarmap turup şu tildi tıyırım dedi. Tildi tıysan jogorku men aytkan ibadatlardan dagы жакшыраак соопко эгелер болосуң. Адам баласынын тумшугу менен дозок отуна сайган мына ошо тил болот dedi. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh tilden görө qamakta qarmap turganda hajat bolgon nerse jok dedi. Oşandıktan Allah Taala bir til berip, al tildi 32 tiş menen kurçak tozуп koydu. Kırgız elinde жақсы söz var. Söz aytılганга чейин senin kulun. Söz oğuzuna çıkıp keткенден кийин sen al sözün kulu olup kalasın dedi. Muhammed ibn Husayn şunday da aytdı. Men 50 yıldan beri bir söz aytıp, anam oşol aytkan sözümü keçirim surabagaныma 50 yıl oldu. Demek her bir sözü söylerden aldım. İlgili aytadığına baksakanlar 7 ölçüp bir kesti. Hazır 70 yıl ölçüp bir kesip, anam keyin söyley turgan vakit geldi turgan. Oşandıktan bir sözü aytып alıp, anam arkasından keçirini surap жүрбөстөн bir sözü aytardan burada oylanıp durup aytsa da kalasa bu aybay özübüzgө dagы başkaga dagы tuura болуp калат. Ali ibn Amr men sabata naja. Kimde kim süküttü göğürü karmasa, uçupay göğürü çöke turan olsa, oşol göğürü ayla turan. وعن سعيد قال إذا أصبح ابن عادم قالت أعضاؤه كلها للسان اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عدجت عدجنا. Ertemden turup oygongon кезде adamdın бүткүл азалары tilge kayırıp aytadi. Ey dil, sen Allah'tan korkunum. İttakıllah, Allah'tan korkunum. Eğer de sen düz bolsan, biz düz boluruz. Eğer de sen kıyşaysan, bizden bardığımız kıyşayalım. Misal üçün, bir Erman degen kişi, özü emgekçil, жақшы адам, үйлерге жардам беріп, өзінің жашы осматты, нарқын өткен, бирок тил сайрай деген да. Анан ошо тилдин айынан ал Ермакты ешким жакшы деп айттым. Көрдүңүздөрбү, анын колунан жакшы иш келет, жүрөгү таза, мындай жеткенде 5 убак намаз окуйт. Бирок тил жанагындай нерсени сайрап койгондуктан ошол бир тилдин азабынан ошол Ерман деген кишинин жалпы мүчөлөрү Ерман өзү кош болуп, жаман атты боло берет. Oşandıktan İslam dininde azırak süylüp, gömürüp, ukkan sunuşlar attılar. Bu tildi tarbiyalaş, daima til, zikir mine bu bayramdan oluşuyor. Azırkı uçurda köpçülüğümüz tuğanlar.
салам бергенден кейін кейбірлерimiz şu birinci safta otursak dahi ақсақалына қарабай, башқасына, алымына, қарысына қарабай, башын аттап сыртқа шығышқа әрекет қыламыз. Бұл жалпы намаз оқып жатқан момын мұсылмандардың тіршілігі. Егер де сен тез кете тұрған bir işin болған болса, же машинаңды тура емес қойып, бұл жерде жамаатқа азар беріп, қой деп шашыла тұрған болсаң, жақшысы ұлағаға отырғаның жақшы да бір туған. Ана жөнден жөнелі елдің қызырын айнатып, ибадатын бұзып, башын ақтап кеткенден еміне пайда. Бұл мешітке келгенде негізгі мақсатымыз қылып жатқан işimiz жүрісін, күнөөлөрүм кечирилсин, мен адам болоюн деп ушул жерге келип атабыз тургандар. Анан ошондой болуп келгенден кийин өзүбүздү кылган дуа менен, жамаат менен кылган дуанын асман менен жердей бар дуа. Азыр биздин арабызда Аллах сүйгөн өтө амалга күчтүү таква инсандарыбыз бар. Биз аларды билбейбиз. Ал эч качан өзүн билгизбей эле жүрөт. Bir insanlarımız var, karapayım ile mümkün dihan, mümkün çarvaçı, mümkün sodeger. Bir de yolu tehaccüd namazını kaldırmay, gün tününü tehaccüd namazı olup gelir. Eğer de oşulardan omin деп тұрған uçurları Allah'ın kabul olup durgan, duasına kabul olup durgan olsak, bizim de duamız şunun müstecab olup gelir durganlar. Sahabalar, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip kayrıldı. Ya Resulallah, bu varlık neslerinde baylar arpa oturgan oldu. Bu soğuklu güç var, baylara geçip kaldı. Biz beçere karapayın halk, ahırı soğuklu yetişeriz mi dedi. Oşunda Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem men sana dedi oşalardın bayrığından taşıran ömrü soğuk alıp gele turgan ama büyüteyim dedi. Bu namaz bitkenden keyin 33 yolu Subhanallah, 33 yolu Elhamdülillah, 33 yolu Allahu Akbar deb tasbih tartsan, oşalarda kanca dünya sarkılıp tapkan acı soğuğuna karaganda sen gömülüp acı soğuğunasın dedi. Buna şunday acı soğuk alına durgan uçurda biz başlı atlap eşke çıkkanımız bu birinciden soğuktan varlıqamız, ikinciden ademsizlik kılvatağız. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah ve a'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku sadakallahu azim. Bağlıdığınlar Allah Teala'nın arkandan maksat Allah'ın dinine biriktiler. Bölük olup, fırka olup, bölüm. Bereke ıntımakta tuğanlar. İşimizden жақсы болуштугулар ынтымакта. Мына азыр ынтымак деген фондго баш бириктирип, Алабуга чаткал 1977 жылы туулган балдар мына бул жерге мечит салып беришти. Бүгүн ачылышын кылды. Эми медресеге капсула койду. Аны дагы баш бириктирип ынтымак менен ошону бүткөргөн турат. Ал жерге барып алар жашабай тургандар. Bu el için salıngan nesne. Oşonduktan biz Allah'ın dinine başımızda biriktirişimiz zarır. Allah'tan kanca insan yaratılsa, oşonca insanға özüne yarasha akıl es bergen. Akıl es insanların bardığının жүрегін biriktirip koya almay. Sebebi adamlar birine karaganda akıllılar çıkarır. Oşonduktan bir akıllı adam elin bardığının жүрегін bir yerге toplay almay. Елдің жүрегін bir жерге топтаған, бұл Аллахтың İslam dini тұрған. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim барлық insanдың жүрегін bir жерге топтағанға мүмкіншілігі жетеді. Біз ошондуктан İslamға баш коелуп, мына ушул İslam менен жашайлы. Эми мына ушул бардығымыздың жүрегімізді топтаған, бардығымыздың башымызды бириктирген, жахилияттан нур жолуна алып чыккан İslam dinin karmanı turup, adamlarını oşan İslam dinine ürkütken adamlarımızdan var. Daha ben yaşlarımızdan ayrıldım. Ben sizleri hurmattan sıylayım. Yaşlar kurtulganda. Size nerede mazol kılıp, kançalanan elimge uvalsa
alıp getirdingizler. Bирок айтып koyuyorum, bugün biz aksakallarga akıl bolmaydı. Aksakallardı çekip, bugün biz oşol aksakallardı küfürge çıkarıp jibermeyli. Sen okunan Kur'an-ı Kerim'di, bular koluna tarmaya almadan uçurlar oldu. Kur'an-ı Kerim'in tanmaları kanday surette yazılışın görgön emez. Bирок Kur'an-ı Kerim Müslümanın gıyım kitebiden sen menen menin yüreğime ötkörüp berişke hizmet kılgan işler. Mına bundan 15-20 yıl murdale bugünküdey jaz gündörü aksakallar çoğulup bir Kur'an'ı türege olup jipke beyle asıp koyup tülü ötkör oran şol yerden bala çakan bağlı Kur'an'ın alından ötkör görüp. Mına biz de ötkörümüz uçkunda. Oşol Kur'an'ın kanday yazılışı görgön emezmiz. Bирок yüreğimizden oşol Kur'an bizden gıyım kitebimiz ekenler biz tanıgamamız. Bugün oşol iyi Kur'an kitap çam basıp ağır büyüdüğün takçasında okulvay turadi Kur'an'da. Geçegi aksakallar açıp Kur'an okup kol götürüp namaz okup dua kılgan emez. Bирок yaşlanıp okup dua kılışıp dindi bizge ulap berdi. Oşalarda kılgan duasının natijasında siz menen biz bugün ilimge alınıp darajaga jetip turabız. Aksakallardı töböbüzgө kötörüp urmattap sıylap hizmet kılış bugün bizden milletimiz. Mevla Kur'an-ı Kerim tercümanını okuy almasın. Mevla hadislerini tafsirde janagınday şarh menen aytıp bere almasın. Eng negizgisi Allah bizge La ilahe illallah Muhammed Rasul kalimaсын үйrötüp ulap koyganlığı üçün. Oşol yüreğinde iman saklap kelgenligi üçün sen bugün alımlık darajaga, murattap kağırlık darajaga jetip turasın. Kan Kur'an'ın bir oşol aksakallarını jekleşke sende hukuk var, jol bolsa aytarga söz var. Sen kaçan jakşı bolosun? Sen dagы atan seni tarbiyalap alımlık darajaga jetkizip koygondoy, sen de balаны oşondoy dеңгээлге жеткизип койсоң, анан сен жакшы болосуң. Эгерде сенин урпагыңдан ошондой балдар чыкпай турган болсо, демек сен начар адамсың. Урматтуу туугандар, dünya elinin kıblası olduğun Makka-i Mukarrama. Mına oşol жерде 1994 жылы demokratiyadan keyin ötkör mezgilde Kırgızstan'dan birinci olup ben Makka-i Mukarrama'da Umul Qura Üniversitesi'nde okuğanım vardı. Müslüman kılacı atamız daim aytады, balam, qanday ilim bolsa algının, bирок биздин элибизге пайда алып келбей турган илимди ошол жака таштап келгенде. Makka-i Mukarrama'da biz okuğandan sırtkары ал жерде иштеп да жүрдүк. Бирок салафи же, вахаби же хизип болуп келген жокмун мен туугандар. Ана кандайдыр бир кичине китеп бир-эки китеп окуп алып эле сен угурганың туура эмес, бугурганың туура эмес, бунун тигинде, бунун андай, бул харам gelip törelöngen karanlığa çağırıp oturan insanlarımız var. Taksıları, sen oşol meselenin ayıkandan burada dağı bir yolu tereğine ilim aç. Murun kuturda bizim ağırlarımız biri-birine geçse ilaptır uçuraşar eder. Bana Orta Asya'nın muftisi Ziyaddin Babakan Şeyh bizi büyüge bilemez bir neçe yolu gelgen. Atalarımız aksakallarının çıkıp tozup alıp salavat aytıp ilap görüşetine o kişilerine. Bu kişilerine olan urması, mahabatı şuncalık gerek aslında. Kolundan hiç nesnesini ayavay, al kişilerine hadiyanı verip durganlarını görödüler. Hazırkı uçurda bir ilimdü, ikinci ilimdüğünü kritikalayıp, ekoyu biriktirip, üçüncüsü kritikalayıp, neyli senin ilimin gök olsun, ilimin gök olsun, büröğünün caman da var ile ilimini cumşayı verir ya. Söz sözüyle büröğünün caman da, hani tevele üstüne çıkma olduğundan gibi balar olmuş şeref. Bugün Yalova Dolbası'ndağı 1.300.000'ge jakın adamdın amanatı bizge yüktölüp duraktasınlar. Men bu sözlerde kazı katarı ar bir жерде aytkanга ukugumdan. Murunku ağırlarımız, ustazımız kim, kaysı kitapta okudunuz, kayderde okudunuz dese, bularının ustazları da gelip birge takala vergen, kitapları da gelip birge takala vergen, maksatlarının varlığı bir yerden çıkarır. Bugün bul molda bu cumada bir mesele meyler, nak meçitte ikinci molda ikinci mesele meyler. Bu duran esaslar. Oğuz boyunca
республика боюнча бир муфтият бар. Ошол муфтият көрсөткөн уставдын негизинде, муфтият көрсөткөн жолдун негизинде жашасак, эл бөлүнбөй, ортодо урматсыз береке болот иншалла. Алла таала